ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯄꯁꯄ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯋꯥꯁꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯆꯍꯤ 10 ꯅꯥꯊꯩꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯆꯥꯗ 15 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯕꯣꯔꯗ ꯃꯊꯧ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯧꯗꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ N. ꯃꯣꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ पाउसिंग संदोंना पिजरी भारत की प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर की कंगलादा मियाम तिनबा मिफमदा अपस्पा रिप्लेस तौनबा खनगनी हाइना वासकी वाफम अजु सही तरह सुरब फॉरवर्ड नाथैदुना थंबिरे मसीगी महुत्ता साको थरांगी थबक पाइखटकनी हाइना महाकी अहुम सुबा प्रेस कॉन्फ्रेंस ता फोंदोक्तुना मियाम नमथाक तौई हाइना ह्यूमन राइट्स अलर्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बबुल टोंगवमना फोंदोखरै लिसिंग अनि तराग मरी सही असिददी अपस्पा लौथोनबगी माटांगदा चपचाब अमा खंगनबा भारत सरकार की मथक्ता मियाम अकनब खोंजंग संसिलसी हाइरी ngasi lamya ma sangana pangthokpa apaspa lawthonabagi miyamgi convention da mahana wafam asi phongdokhibani donga civil society organization amadi human rights organization kayana punna sinduna pangthokkiba thoram aduda professor Arambam Lokendra justice C Upendra IPSA gi advisor Ibotombi Khuman amadi justice foundation gi KS Anandi su sarup yakhi wangang kebasing sahi 85 rom sumna miyebegi hak khongaung nariba tamchiraba aswaspa asi malemda yadraba ek amani मशीन यालबमिये क्या एक असिगी मरुमदा पुंसी पिखमनखरे सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना तोंगान ऑपरेशन कया चथदुना मिसम वहानिंग मतमदा हालगा नुमै कामनबदा लेखेदबनी हाइजिली ngasi security personnel singi oidaba kaya adu commission semduna yengsinbadigi asum makhadi thoraklai wangangloi navigation manipurda kanglup masil ge marakta hanaba amadi kanglup amatagi manungda yengthina handuna hanariba asi India government ki policy ni masigoma thong amadi military operation kaya asina international armed conflict situation leire haibada haiman ba thokloi Bharat Sarkar na malim gi miyengdadi jumna thabak tawba sari masida international experts singna yengsinba tangai fade haike Bharat kumba largest democracy chakpa laipak amana India cannot enact a law for a group of people inhabited in a particular geographical area and a defined India no madu law sembe adi basi semba targati resem discuss so therefore India is a very racist country aduna I must struggle tawdoya Babu Rector Wanda Makata Aduna National Human Rights Commission na Tada Amadi Pota Asi Tamchiba Ekni Haiduna in the Singamasama Pan Maudra Manga Amadili Singani Manga da MP Singda City Iduna Lokto Hanki Adu Apaspagi Matanga Dinga Si Forward Sub Sabat Tabak Amata by collective Asi Quidegi Live Activity Egasi Lokto Manaba Union Cabinet Committee on Security da Yauliba Defense na Yadi Haiduna Lato Asi Madam Sade Prime Minister Dr. Manmohan Singh na Masa Laktuna Landamasigi Miyam da Apaspa replaced Taunaba Haikibu Wafum Adu Sahi Taran Namsiliba Asi Saliba Sahi Lising Ani Taramari Ashidadi Ek Maru from Namutanaba Miam Punna Honominarasi Haiki Masigi Exe replaced Taunaba Masi a Kanagani Karahena human Oiba Karahena Hogi Minumsi Kangba Adumba Ain Amano on Tokana Honagani Habise Masi publicly Miyamamam the Kabar Gagasta Mayak Sing the Hydra Wafamni Adumapungaran Nahan Dr. Manmohan Singh Jahi Mapan Surapagi Prime Minister gi press conference Tomatamda Armed Forces Special Powers ki matang da sigumba promise ama miyam da mana wasakpa ma laigibse laigidabadona ngasi akoi da uhalakpa amadi magi macha manau mayam ama UPA gi United Progressive Alliance ki leba nga iba Manipur su leba nga iba akoi gi lengak loi singsina akoi gi hairiba promise Sumtau to kita bersumai lagi kita baik kita nasi bau kita loina mak kau tua mak thamam maka aku ini saukat kongtang gini adu gini ada gini hedana ucai raga prajamiyam da acau ba namtha kama tau bese masih aku kita bhab tamina ba ama darkar wei brai na kanji Manipur ki plan ki senfam sada 15 gi hena sinaba ngamdriba asi state planning board amadi district planning board mathau ningthina tawdabadagi ni haina economics professor N Mohendra phongdokhre wafam asi ISTV news ka kanana unaba amada phongdokhibani professor Mohendra na phongdokhibada ground level dagi ningthina plan tawdabadagi aswibasing asi orakpani haiki departmental planning torga chali base masi matokpi gadaban
block level ngamdar ka district level ki de hobiyo district planning committee kai dori gi ado district ki ladiba sector me amdi agriculture su lei industry su lei education su lei health district loi lei hajariba development haiba sidi makha daga duki mati kalli kai development se kalle Tongan planning board kaya lairabasu sahi humpuni thoigi matungda ikui kuidana tha ahumgi mamang the district planning committee gi mifam pangthokiba adu tasengna ikai ningai ni district level amadi state level da punna tanaminaduna plan kaya thorang toba darkar oigini phongdokhi. After 62 years of economic planning in the country, the first meeting of district planning committee was held about 2-3 months back. Sahi humpuni thoigi matungda district planning committee amukak phame ai se it is the same, it speaks volume tawi punum ke soi bidu uye amarom da ground level degi hauna praja sing amadi sarkar gi karmasari sing pau phawna ba wat padegi planning da asoiba lakpani haiki room the khali baduga society da phamaga khali da ani simano bawde ad ani sigi meeting point se mashi initiative logodabdi government logodabni aduna aina government hairagana loina min togjereko Warak ni film asida Manipur gi oina department planning na taba state ki oiba planning mathau tai loina na state planning board amadi district planning committee mapangal kankhal halabata da mai pangna planning packet pangambani haike state planning board ta expert hapaga thabak toba hogadabni money is not a problem ase bharat sarkar gi paisa su problem nati moi to wairi ab pigi hari ab planning cell ayu adegi monitoring cell thamu ade evaluation cell to paisa pigi hari ab money is not a problem aduga noigi manpower kam dori expert cam lady sine be yenga iti adu matungina pirake hari ab no it's not a problem tham tare no aduga district planning committee su phajana function to tare na ani sidang to bada aidi manipur di kara develop to plan gi leri ba so bise lokthop ngamne na kanse Diamond Youth Welfare Association sangayim phom na sinduna maya ka bachin chak saba yon ba thingbagi matang da public meeting ama pang thokre hairi meeting adu da association sigi sangai da miyoi sing samjit ki imam sing club organization amadi local leaders sing na saruk yakhi hairi Jahora Novoja Vidyalaya Kumbongi Sahi Kungamanga Mapung Farak Pagi Thoram Oina Alumni Reunion Ngasi Imphal gi MG Avenue de Laiba Hotel Nirmalada Pangthokre JNB Kumbong Alumni Association Sinduna Pangthokiba Thoram Aduda School gi Ahanba Bestagi Hauduna Ngasi Fawada Pass Out Dokraba Singh Guardian Singh Amasung Oza Singh Saruk Yakhi Loina English Singh Anita Intwe Taraw Humdegi CBS Ina Lawa All India Senior Secondary School Examination da Subject Topper Oiraba Mairo Singh Dasu Khodol Port Piduna Ikai Kumnaba Udki Nambul Turianda Fata Hauti Thada Bana Maram Oiraga Lokta Kefium Soki Lakliba Ashidagi Koganaba Amadi Nambul Turen Kananaba Pandamda Sama Stembang Loop Unipongna Manipur Pollution Control Board Kusam Naraga Nomagi Oiva Awareness Come Campaign Amangasi Pangthokre Oripo Canada Ladyba Tongan Club Singa Kusam Naraga Pangthokeba Campaign Adu Oripo Quesnam Lekai Ladenbi Holdegi Pollution Control Board Ki Chairman MLA NG Bizoin Lamthaki Oripo Tigi Hauragi Iroi Semba Singjil Fawa Laga Ifa Thokok Sangnenda Halaktuna Miyamgi Oiba Mifam Sapangthoki Pollution Control Board ki Chairman NG Bizoina Tuyenda Amot Akai Thada Duna Turengi Ising Ngolaliba Singi Matakta Ain Oiba Thabok Lakutuna Tha Taruktegi Sahi Ama Fawa Zelda Thambasu Yai Haiki Lobadi water pollution Tahuliba Mayamasi Koi Water Pollution Act Yamnakali Sigi X Makada Ali Siguma Mio Koi Action Lobayai even Tasengna low gear even up to 6 months jail the thambay adu 6 to 1 year adu mak tawdragasu yamdrabada moy myamse kihanba ma tawbadi tangai fadana woyena koi khale Campaign Concert Adu da Saruk Yakhibi Ward number 6 ki Councillor Pranisori na Turian Torban da Tongan Sang Ahum Saduna Turian da Amot Akai Thadariba Singh Club ki Miyo Singa Kusam Naraga Awareness Pinaba Honagani Haiki Samastema Luki Secretary na Campaign Asina Lokta Kanbada Asawa Mating Oigani Fongdoki Environmentalist T Bazakumana Turian Torbanda Layo Paza Singh Oiba Topa Package Ama Sembi Ragadi Turian Konung Waliba Asi Hantan Bangangani Haibigi Thazaba Fongdoki Stormwater hydre open drains की मही सी एक direct था तो विधा बात सुकुम्बा plan खरा चंग बदर काले मरम मतलब ममदा कोई environment
department na koi France government ka loina na tawne toromba project ka koi serious treatment plan jawba adi ma panch ki nambul ji na kanda pipeline um puraga live drain khumung se treat torga thada gi plan ma leram badu aduma policy mai Awanampu Landamda Kwadigi, Sauba, Robert Nauremgi, Manipur Fashion Extravaganza, Laliba January Tang Taraga Matoida, Ahamba Manipur Rifles Ki Parade Ground, Pangtok Nava, Akan Mamong the same Sacre. Fashion Extravaganza Asida, Lisingani Fangi Miss Walgi, Runners Up Takravi, Parvati, Lagduna Sarup Yagadori. पृथ्वी के सगनारब डिजाइनर तराना सरुक याबग लोइनना मॉडल कुंथा तरुकना मणिपुर की इंडिजिनियस डिजाइन सिंग मियाम उटकदोरी हेलुम साखोल हनबा पांडमदा पांचोकदोरीबा फैशन एक्स्ट्रावेगेंजा असि मणिपुर की अंगकपा नुमित अमा ओइगदोरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अमदी हेलुम डिपार्टमेंट मतेंग पांगदुना पांचोकदोरीबा फैशन एक्स्ट्रावेगेंजा असि ISTV नेटवर्क खक्तना मियामदा लाइव टेलीकास्ट तौदना उहनगदोरी ओइनाम शरीफ की मिसीगा मरी लेना प्रजामियाम अमदी JAC का पुन्ना खुसम मदुना ओइनाम सोमुंग इम्फाल बैरल्स की कम्युनिटी हॉल दा मियाम की ओबा मिफमाव पांगथोक्तुना मिसी असिगी मातांग दा कुपना खनरब मतुंगदा वारे पया लौख्रे वारे सिंगी मनुंगदा मिहात असिदा सेनरीबा मोहम्मद टनियन की इमुंग मानुंग के मियोय सिंग मतम सुपगी ओइना खुंदगी तांथोपा हाइबा वाफम यावरी लोशिलपदा मरोइबा पाउसिंग अमुका हन्ना भारत के प्राइम मिनिस्टर ने अफस्पा रिप्लेस तौनबा वासकी वाफम सही तरह नाथैदुना थंबीरे हाइरे अमदी मणिपुर के प्लान के सेंफम सादा तरा मंगादिगी हेन सिनबं ngamdriba asi स्टेट प्लानिंग बोर्ड अमदी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड मथौ निंगथिना तौदबदगिनि हाइना इकोनॉमिक्स प्रोफेसर एन मोहेंद्र न फोंदोखरे हौजिक कोइनदी ISTV के पाउ मियंग ताबियो पुनमपो अमुक हन्ना खुरुमजरी।